Kiambu michegi miche mag johale boma ma Kiambu kwano lal mar omenda maromo milion modhuro bang' dukni mag wang'o otieno ma piny norugo kawuono. Apisa mochung' ne nego mach e kaunti no ma Kiambu kanyakla gi jolweny mane wuok e kambi jolweny nokonyore nego majno manoyudo ka oselandore e alworano. Maloyo ute 50 nowang' e masira mar mach ka thoth oganda ne oresi e mach magerno. Kata kamano gi ng'at manohinyore ka nonro koro dhi nyime e wi gino madine kel majno. Inaitwa Business Arcade hapa CBD Kiambu kwa soko, na tunaona ni biashara nyingi sana zimeathirika, biashara 50 kwenda juu, kwa sababu wengi watu hawkers huwa wanaweka mali yao huko na hiyo mali hata imeungua. Stima tunaona pale ikitoa sparks na water view, so we don't want to speculate on anything. We want the investigating officers wakuje ndio waangalie, ndio watuambie kiini cha moto ni nini. Wote nikawaambia watoke. Nikapanda huko juu, nikafungulia maji, zile tanks zilikuwa zimetoreka zote, nikachapa, nikaja nimetoanisha mapipe, ile rooftop ilikuwa inachomeka, nikaswing, nikaiangusha chini na nikashuka.